Jovrin Karisa Chomkama, umuhezi wa coordinator wa Parish Development Model Ageihangwe, niwazwekire Minister Rafael Magezi obire natekateko kuba mjenyi mkuru aha mkorogo. Hati itwogwito mugasho itwe noku skill no kureba n'umukurakurana mwamtakurakurana twatahoma jiziki esente ziri kuhika miliyoni rukaga nshanju n'ibiri nizo ziri kuzo mu masa kwa 21 kandi Jovrin Karisa abari kuza kuganyirwamu abashabiro kuzikwata je baketungura. Technically, we know how we are handling this program. Hati twebiri technical tukubigambira beneficiaries. Mwachenga modifications zitwine itwa bebembezi waba no ha speech omanyengu no jihera abantu abo omanyengu hariho omwanya gwo kwera mu speech eya bebembezi kandi hariho speech eya abantu aba ba beneficiaries. Zino eringanga contract sente zino tugenda okutandika twekolamu ebibiina era ne twetema ne tugamba nti ffe enterprise yaffe tujja kukola kino. 20 twala omukinjira omusportsibiri igorora hamwe na gishongoro twese kurunkinga abantu baba kickstarting. Meya w'Ibanda Munisiparity Apollo Twine Kibeherere washabira abantu okweresa sente zinkakagisha akukwe yihomboro. Tware tuzikozese zizare tuzariseke abandi batunjeho nangwe no municipality miliyoni rukaga nshanju n'ibiri ezazo municipality yona no muri muhango wa president gwatukoreye azomuka mwenyo aho kube sente zagwa accounts zitu nambwe no butwarga esente ezo ntizakuzikozesa projects ezo twazikoriye nambwe nyo mu group ite group yitu nayo bempunu mbweni ejeshaha narganiza kurabaha njende ngure ebyo kurya byempunu nyongeremu sakale tuzucanje nyongeremu ndege ombwo nisima president webare no kutukunda Gasha kwa Timothy Mshabe.